Webafowethu ngeke nikholwe. Umgibe udume kakhulu indawo ekona ngoma ke lapha ngiwushiya ngalazi ke kuKing Bhakanzama embuza ukuthi ke yini afuna ke ukuziqhathanisa ke noKhehlelezi. Ephinde ke eveza ukuthi ke naye ke uKing Bhakanzama ke uyiscam ke lapha ke mechaza ke umgibe eveza indaba ke ethinta ke itamu ke umakhanda la khona kuthiwa abantu ke bayongeniswa khona ke ngo 10,000 kodwa ngale kokunanaza ke nantu ke udouble gcole khona la kwisiqiniseko esemedia ke awuyizwele. Khathele ngona bhaka wena ufuna ukuthi kube wewe ubamba abantu abaqola abantu wena. Yabona angazi ukuthi ahlahle lezi nyanga zakudlelana. Wosala bhaka awuchazele la. Balance me very quick. Bhaka awungitshela uthi mhla ka 31 bhaka December uthatha abantu ubayisa kuphi le wakho. Yabona uyobafaka esizibeni okanye edanyini okanye phela webhaka le yakho idama yabona iswimming pool yodaka leya ngoba into ozakhele yona uvula amanzi nje angene agcwale uvala umpompi. Alright asidlula lapho uthi ungena phakathi laphana umuntu uzokhokha malini 10,000 rand. Alright uyala ke bhaka lo bhuti okuthiwa uDr Nyanga yeshumi ufaka abantu edanyini uyazi idamu elingavulelwa ngompompi idamu elinenyoka phakathi elinomnumzane ubafaka ngo60 rand u5 rand ngaso ukuthi one okubakhunga noma one ubakhunga bese kuthi shuma ngazi ngelokuvula inhlahla phakathi emanzini okusho ukuthi umuntu ungena emanzini ngo66 rand. Ngiyangizwa bhaka 66 rand wena ukuthi kuwe udinga 10,000 rand owali 10,000 rand webhaka awumbrekele down u10,000 rand ukuthi ngowani webhaka akhona lokuqola abantu lokhu okwenzayo ke wena ke bhaka manje. Yabona angazi ukuthi wamfuna uKhehlelezi ingane yabantu nje angazi wayifuna liyangane bhaka ingenhla iyakwehlula ngemisi iwehlula ngeimoto iziwehlule ngogazi. Ngayifunda umuphika bhaka ukuthi uKhehlelezi yakuhlula kubantu ngogazi into engathengwa banini live namhlanje ngo8 ebusuku ube live bhaka ngapha wakho live Khehlelezi be live ngapha ubona abantu ukuthi ugazi lokuphi ugazi bayapha abantu abaningi. Yabona Wozukundira bhaka ngidla yazo bhaka so ngiyacela ke ukuthi awuchazele isizwe ukuthi lo 10,000 umholo wethu lo owalo phela iyona mali esesiholayo abanye bethu othi umuntu akakhiwe wonke umholo wakhe nje awuthi bhuqu anikeze wena yani imali engaka bhaka yini lawenza edanyini awukhaze nje u describe ukuthi engake yani ngoba shuthi nawe iqola bhaka.